more crowd baby made us say Adom TV Badwan health tips na o hye na what you dim komo pa made us say emre na adaje a o de hye ene doctor be wie ene tie ni yie pa na bia waye bi ti kwa be na be fa so agya na ne doctor tumi aboa e endpoint homeopathic clinic na damama ene de ebro Dr. Boy emu akwaba made us say ye wie ye skin care but so bi aye dada no person osesa obede bleaching dada to go say na kotum to obene dey hono de nka meka say obetumi ehu ne skin doctor and dermatologist eno ye one but near was say omohu nso ne say once we bleach edru baby no honam no asay edru baby aye kokko nso edru baby na se wuka se wujai inkuni sra ubeko back ubesa ye tuntum chain senia wotie sesi an esan se wejai edro no ana bleaching cream no wejai yuso se edru ho na ma wa bemumbo esan se obi beka you are on the path to recovery e chese wo san si wudade mu intin men no embo hu e ma wo nka se wo san kwa yuso bleaching cream no ebio na hu say sa changes ne be baba kakra with dermatologist ne support ni ade ni nkupa wo be san ya use no ebeye okay say damage no edru baby kra wontumi nya wo honam no back to senia na etie first no kra eno no ye chance say wo be ka hyen akodu say bia wo bleach ya ene umpese ebe san ye tuntum nti wo be ya because eno no de ebedru points bi no na nso obey no makeup mpontumi nkata so tiane eno no nti and try cram ma no nkonkodru ho nti ye wie na wotwe ye mo ni nyina tofa na ye hwe dry skin no okay when do o very dry na no aye dry nkuto beti abo ye na wo nti opebre mu say nso no obi a honam ewo but ebi mu wo hono a omo de ewo chen ebi mu se wo ba wo dry skin na wanka sample wo dry skin na in senia ye ka un use hash soap semina na ma ne nye hash afi wo dware wie a soft sponge ye kan ye no wo dware wie nso a wo pepa ho a ma nsuo ni nyina ansa na wo de enku no asra so afi zunze bi nkofo bebre be dware 2 times a day anopa ene anwumre wo saa no se ebia awie mu hwe na se ohunam na ye dry wo betimi di nso kakra afefa ohunam nani na wo di nku no asan asra bio saa no time bia no na wo body no aye well moisturized na wo skin no moisture eweni enye dry empapai encrack ebi mu nso so wo eczema eno no wo behu ne se ebia ne flexural surfaces no yemfa ne se ne wrist ubehu se eha na ebia na aye very dry and scaly ebia ne elbow eha no aye very dry and scaly ebia ne kotodwe very dry ni ade ebia aboa bi kanope na wanya na asoa ni ade enti eno no saa no ye wonura yetumi edeboa ema dryness ne ba form emollients yetada bi mpa nkutoi yetumi prescribe say eno na use na ya hwe kakra entemtem de nkuno besra entemtem ne ade na kakra ohunam no aye okay yeda say efutu etwa to okra ade ma batan short one oba ne honam no was say etumi lasting a lifetime na etre say was say ne honam no etumi enya enkwa enya ahoden kosi se nyankopon ebefre no enti no eye wasede se oya akola yi ubeboa no na wahwe no na wama no the right product ode ebebo ne honam no ehuban ya kire eniema bebre se wohwe so a oba no ne color no ebeye fine ne honam ani no beye fine ne chiwi ne nso ebeye kama etumi last no a lifetime that's say pa Dr. Hilda Boy Mr. Oshana Bakolebu children's department wa beto no won kra no ho adaje say fa ne bra won hwe ne kama ma endpoint homeopathic clinic the number is 0244 867068
meda mu nyina ase umre no adagye a wo de hweye team no nso meda mu ase da se ne anana wotwe besi mu nse nkwane ahoden wo hɔ a afia amankwa tamaklo ye besehia